Персоналпрономен. Лични местоимения. Личните местоимения, персоналпрономен, заместват лица, група от лица или предмети. Те са в единствено число ich, аз, du, ти, er, той, es, то, sie, тя. В множествено число wir, ние, ihr, вие, sie, те. Sie, вие, учтива форма. Личните местоимения имат форма и за 4 падежа – номинатив, акузатив, датив, генитив. Формите за генитив се употребяват много рядко. Пуснете видеото на стоп и внимателно разгледайте долната таблица. Номинатив – единствено число. Първо лице ich, аз. Второ лице du, ти. Трето лице er, той. Sie, тя. Es, то. Множествено число. Първо лице wir, ние. Второ лице ihr, вие. Трето лице sie, те. Учтива форма sie, вие. Акузатив – единствено число. Първо лице mich, мен, ме. Второ лице dich, теб, те. Трето лице ihn, него, го. Sie, нея, я. Es, него, го. Множествено число. Първо лице uns, нас, ни. Второ лице euch, вас, ви. Трето лице sie, тях, ги. Учтива форма sie, вас, ви. Датив – единствено число. Първо лице мия, на мен, ми. Второ лице dir, на теб, ти. Трето лице им, на него, му. Ihr, на нея, и. Им, на него, му. Множествено число. Първо лице uns, на нас, ни. Второ лице euch, на вас, ви. Трето лице ihnen, на тях, им. Учтива форма ihnen, на вас, ви. Генитив – единствено число. Първо лице meiner. Второ лице deiner. Трето лице seiner, ihrer, seiner. Множествено число. Първо лице unser. Второ лице euer. Трето лице
ihrer. Учтива форма. Ihrer. Първо ще разгледаме примери за личните местоимения само в номинатив. Първо лице единствено число. Ich gehe nach Hause. Аз отивам у дома. Второ лице единствено число. Du trinkst Wasser. Ти пиеш вода. Трето лице единствено число. Er spricht zu laut. Той говори твърде високо. Sie ist sehr niedlich. Тя е много миличка. Das Ergebnis ist jetzt bekannt. Es ist negativ. Резултатът е известен сега. Той е отрицателен. Първо лице множествено число. Wir machen Urlaub. Ние отиваме на почивка. Второ лице множествено число. Ihr lernt in der Schule. Вие учите в училище. Трето лице множествено число. Sie fahren mit dem Auto. Те пътуват с колата. Учтива форма. Kommen Sie bitte herein. Влезте вътре, моля. Сега ще разгледаме примери с личните местоимения само в акузатив. Първо лице единствено число. Ich brauche ein Passbild. Fotografierst du mich? Трябва ми паспортна снимка. Ще ме снимаш ли? Второ лице единствено число. Du bist lieb. Ich liebe dich. Ти си мил. Обичам те. Трето лице единствено число. Jan wohnt nicht weit von hier. Ich besuche ihn heute. Ян живее недалеч от тук. Днес ще го посетя. Mary kommt aus Texas. Kennt ihr sie? Мери идва от Тексас. Познавате ли я? Das Auto gefällt mir. Ich möchte es kaufen. Колата ми харесва. Бих искал да я купя. Първо лице множествено число. Wir machen eine Party. Unsere Freunde besuchen uns. Ние правим парти. Приятелите ни ще дойдат на гости. Второ лице множествено число. Ihr kommt heute Abend später, aber wir warten auf euch. До вечера ще закъснеете, ние обаче ще ви чакаме. Трето лице множествено число. In Zoo gibt es viele Tiere. Wir dürfen sie aber nicht füttern. В зоопарка има много животни. Не бива обаче да ги храним. Учтива форма. Herr Werner, ich möchte Sie zu meinem Geburtstag einladen. Господин Вернер, бих искал да ви поканя на рождения ми ден. Сега ще разгледаме примери с личните местоимения само в датив. Първо лице единствено число. Ich bin nicht krank. Mir fällt nichts. Не съм болен, не ми липсва нищо. Второ лице единствено число. Hallo Fritz, wie geht es dir? Здрасти, Фриц, как си? Трето лице единствено число. Anna hat Geburtstag.
Wir gratulieren ihr. Ана има рожден ден. Ние я поздравяваме. Ерик braucht das Buch. Wir geben ihm das Buch. Ерик се нуждае от книгата. Ние му даваме книгата. Трето лице единствено число. Das Kind hat Durst. Die Mutter gibt ihm Tee. Детето е жадно. Майката му дава чай. Първо лице множествено число. Wir haben jetzt genug Geld. Wir kaufen uns ein Auto. Сега имаме достатъчно пари. Ще си купим кола. Второ лице множествено число. Welche Musik gefällt euch? Каква музика ви харесва? Трето лице множествено число. Die Kinder sehen einen Film. Gefällt ihnen. Децата гледат филм. Той им харесва. Учтива форма. Frau Meier, haben Sie Schmerzen? Ich gebe Ihnen eine Tablette. Имате ли болки, госпожо Майер? Ще ви дам едно хапче. Fortsetzung folgt. Следва продължение. Ако това видео ви е харесало и искате да видите още такива видеа, не забравяйте да се абонирате за моя канал в YouTube.